Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Maluri de Nistru, femei cu idei. Deși Republica Moldova și-a asumat la nivel internațional și național, pe lângă alte preocupări majore, asigurarea egalității de gen în toate domeniile de activitate socială, economică, inclusiv viața publică sau politică, societatea noastră rămâne a fi una patriarhală, cu viziuni distorsionate în ceea ce privește rolul și acceptarea femeilor în cadrul structurilor de decizie. Totuși, există femei care sparg orice prejudecăți și aleg profesii pe placul lor, indiferent de stereotipuri. Despre astfel de exemple vorbim astăzi în platoul Canal Regional cu invitatele noastre și anume doamna Vlada Mardari, comisar ofițer principal, procedură contravențională, secția coordonare operațională din cadrul Inspectoratului de Poliție, sectorul Buiucani, Chișinău. Bine ați venit la noi. Și doamna Varvara Solomitski, juristă în cadrul Media Centru, orașul Tiraspol. Bine ați venit, stimate doamne. Mai întâi de toate aș vrea să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră egalitatea de gen. Doamna Mardari. Este drepturile egale și totuși prevenirea violenței împotriva femeilor. Для меня это равный доступ женщин ко всем услугам во всех сферах общественной жизни, будь то социальная, экономическая, культурная, то есть равный доступ наравне с мужчинами во всем. Doamna Solomitski, potrivit statisticilor, 52% din populația Republicii Moldova sunt femei. Totuși, doar 20%, plus minus aproximativ, da, 20% dintre femei aleg profesii sau să activeze în structuri așa importante de decizie și mai ales dacă vorbim de viața politică. Cum credeți de ce se întâmplă acest lucru? Возможно, многие женщины еще не знают, что у них есть равный доступ, и они свободны в своем выборе. И они могут избрать ту профессию, которую считают, что осилят, и эта профессия именно для них. Для меня, например, это... Я выбирала свою профессию по своему чувству, по своему призванию, поэтому профессия юриста – это то, что я хотела еще со школы. Другие, возможно, не знают, возможно, где-то родители как-то влияют на выбор профессии, поэтому многие идут женщины. Credeți că educația de acasă ar influența cumva? Cred că da. Eu pot să spun că locul femeii tot este important în orice profesie. Nu pot să spun că e numai juristă sau polițistă, pentru că femeia este la fel așa bun specialist ca și un bărbat. Da, dar ne ziceți, doamna Mardari, câte femei astăzi aleg să facă profesia pe care o faceți dumneavoastră? Nu, la noi circa 21% în poliție sunt femei. Tot așa ne referim și la funcție, la gradul, toți suntem și femei cu funcție de șefi de secție urmărire penală, ordine publică, coordonare operațională și management, toți suntem și femei. Cum vă vedeți, dacă vorbim despre specialitatea pe care o aveți, sunteți comisar, da, procedura contravențională, este gradul, da, pe care îl dețineți. Ne spuneți, vă rog, un pic istorioara dumneavoastră, cum ați ales, cum v-ați decis să alegeți această profesie și cum ați ajuns la asta? Eu am absolvit Academie de Poliție, Facultatea Ordine Publică și Securitate. Deja am 13 ani, mai mult de 13 ani stajul meu de serviciu. Am ales profesia asta pentru că pentru mine a fost interesant nu numai cum să apărăm drepturile omului, dar totuși cum și să prevenim și descoperim infracțiunile. Cât de greu este să lucrezi cot la cot cu bărbații? Sau sunteți... Noi ajutăm unul la altul, noi suntem, cred că, o familie, noi suntem uniți și ajutăm, planificăm, analizăm, tot facem împreună. Doamna Solomitski, aceeași întrebare aș avea și la dumneavoastră. În ce constă activitatea dumneavoastră în calitate de jurist? Am înțeles că nu pur și simplu apărați drepturile femeilor, dar în general, да, despre ce este vorba? Мы вообще права женщин, если так сказать, в принципе и не защищаем, этим занимаются другие организации, тоже из Приднестровья. Мы же, наша правозащитная деятельность заключается в том, что мы помогаем лицам, которые пострадали
пострадали от пыток и жестокого обращения. Основные бенефициары нашей организации – это лица, которые либо ранее были осуждены, либо сейчас в настоящее время отбывают лишение свободы, либо были задержаны и к ним применялись пытки и жестокое обращение. Также родственники, конечно, этих лиц могут быть нашими бенефициарами. То есть здесь речь вовсе не идет о женщинах. Здесь речь идет о лицах, которые пострадали от насилия, которое к ним применили официальные лица. Cum v-ați regăsit aici? Чисто случайно. Так, дело случилось, честно сказать. 3 года назад я искала работу, и по объявлению трудоустроилась вот в общественную организацию юристом. Честно сказать, когда я пришла впервые на собеседование, я даже не знала направления деятельности этой организации. Но я решила, что надо попробовать. Я попробовала, мне понравилось, втянулась. Это очень интересная деятельность. Правозащитная деятельность — это вообще что-то действительно интересное. Ну и так как женщина, допустим, то справедливость, наверное, для нас на первом месте. Поэтому уже 3 года как бы я в профессии. De câte ori v-ați ciocnit, stimate doamne, cu discriminarea în activitatea pe care o faceți, doamna Mardari? Eu nu cred că noi avem discriminare, pentru că noi suntem egali, noi avem tot aceeași drepturi și responsabilități. Există acest moment, de multe ori femeile zic că, uite, am început o activitate și, uite, bărbatul parcă se uită de sus, parcă la mine, da? Și crede că e mai bun în ceea ce face decât mine. Cum la dumneavoastră în acest La noi sunt și grupe mixte, noi ieșim la chemările împreună, este și expert criminalist femeie, de exemplu, și ofițer de urmărire penală bărbat și susținem unul pe altul, ajutăm și nu avem. Dar dacă vorbim de aceleași chemări, ne puteți da anumite exemple, poate, în ce constă activitatea, da? Adică, uite, ați mers în teritorii, cred că foarte multe fete, tinere, poate femei privesc acum și poate sunt în prag să aleagă o specialitate, poate, și vor și ele așa într-o profesie mai puternică. Din diferite servicii sunt femei, chiar și în poliția criminală. Este ofițer de chiar în serviciul de poliție criminală este un ofițer de investigații, în urmărire penală este un anchetator femeie, în ordine publică este ofițer de sector, tot femeie. Putem să alegem orice funcție. Multe femei pleacă din profesie din cauza discriminării. Doamna Соломицкий, v-ați ciocnit cu discriminarea în activitatea pe care o aveți? Честно сказать, нет, потому что у нас чисто женский коллектив. В организации работают женщины, можно так сказать. Мужчин 1 человек только, поэтому о дискриминации у нас речи не идет. Dar cât de greu în regiunea Transnistreană este să activezi în așa un domeniu pe care, în ceea ce faceți, cât de greu este? Sau poate nu este atât de greu? Могу сказать, что тяжело. Здесь мы работаем как против системы, поэтому нужно иметь силу воли, определенную смелость, напористость. V-ați ciocnit cu anumite situații legate de sistem care au dus la rezultate neprevăzute, poate, sau... Ну, мы когда что-то делаем, все-таки мы прорабатываем всякие шаги, продумываем каждый свой шаг наперед, поэтому стараемся избежать вот этих непредвиденных обстоятельств. Cum am zis, cred că veți fi astăzi un exemplu pentru multe fete tinere care ar dori să-și aleagă o profesie. Astăzi aș vrea să vă fac cunoștință și cu o doamnă din orașul Tiraspol, care a ales o profesie chiar într-adevăr mai puțin deosebită pentru femei. Haideți să vedem despre ce este vorba, după care revenim la discuție. Пульт. Рома, по смене на грейфере перекрученные канаты. Потихоньку будем работать. Меня зовут Анна Антоновна Каминская. Работаю я на электромостовом кране на Молдавском металлургическом заводе. Грузоподъемность моего крана 20 тонн. Сейчас я загружаю
контейнера, которые завалочный кран возьмет и скантует по бадью и пойдет на печку. Это троечка, чистый металл, в котором до минимума понижен медь. Самое сложное – это ночи. И когда вот так вот не хватает металла, тогда очень сложно быстро сработать, потому что это работа не одного крана, не одного человека, а вот всех машинистов. Когда-то много лет назад мы строили этот завод. От первого колышка и до сдачи завода в эксплуатацию мы его строили. Потом как-то так, не получилось нам работать. Мы уехали на другое строительство, на другого завода, Днепропетровск, потом Кишинев, персональных машин завод строили на чеканах. И когда вернулись сюда, пошли сюда работать. А сама я по специальности повар, бухгалтер. Ну и потом еще райотдел 13 лет. Села за парту учиться, за 40 лет уже мне было, вместе с сыном, который пришел с армии. Сына тут с руками-ногами, туда-сюда, женщина опять, да. А потом как-то, нужно было доказать, что ты такой же машинист, что у тебя те же навыки будут, и ты будешь очень стараться, не уступишь во всем. Женщина не проигрывает мужчине в этой профессии, потому что у нас есть женщины, которые и в цеху работают на таких кранах, где только мужчины работали. Я женщина и выполняю мужскую работу, я подлаживать не жду, конечно. В соответствии с разрядом, мужчина ты или женщина, каждый выполняет тот объем работы, который положен этому крану, распределен на этот кран. Первые рабочие дни, когда много лет назад, около 2 десятков, мы пришли на краны, это было страшно высоты. Вот эти такие тоненькие лесенки, все дрожит, все движется. И нам казалось все настолько все хаотично. Но потом, когда мы начали работать, и у нас была группа целая, да, мы начали работать, мы поняли, что хаотичности здесь мало, все синхронно. Каждый выполняет свою работу. Вот сложные погодные условия, да, видите, вот сейчас кран не так-то легко остановить, быстро, стопорно, а там люди рядышком. Поэтому вот этот страх за людей, за оборудование, за все, он никуда не уходит, даже если ты 30 лет работаешь на кране. Мы можем подменить, любой из наших машинистов может подменить любой кран, перейти и сесть и работать. Поощряли и давали премии, там, фотографии на доске почета. Мне очень нравится, что я попала именно в этот коллектив. Очень хорошая сплоченная бригада. Здесь нет разделения, пожилая дама или пожилой мужчина, молодежь там. Здесь как-то все вместе понимают друг друга, не разделяются. Все вместе, там, например, отмечают какой-то праздник или участвуют там, если кому-то надо помочь. Я на работу хожу с удовольствием. Честно, я очень люблю этот кран. И работу свою люблю, потому что я как-то как в своей стихии, что ли. Как в песне. Мне сверху видно все, ты так и знаешь. Ощущение полета, потому что все видно. Абсолютно все видно. Сейчас, спустя столько много лет, как я работаю на этом кране, впечатление, как будто это продолжение моих рук, как будто мы мысли угадываем друг друга. Мы уже привыкли, мы это как задолженное. Раза 4 спуститься, подняться. Поднимаюсь, получаю, там журнал беру, принимаю смену, спускаюсь на раскомандировку, поднимаюсь на работу, спускаюсь на обед, поднимаюсь опять. И один раз, может быть, я схожу там по надобности, вот. А на мост еще кран, тут еще лесенки на мост, на тележке, там нужно подтянуть тормоза, нужно проверить
масло в редукторах везде, все, кожухи, заклепки, приклепки, все, концевые выключатели обязательно нужно проверить. Ключик такой килограмм 10 в руках. Ты видишь качество своей работы, да, работы своей бригады. Быстрее выгрузить вагоны, быстрее заскладировать, быстрее отдать на печку. И что все было, ну, и всегда как бы вот в приподнятом настроении. Ну это же счастье, когда ты можешь работать, когда ты имеешь какие-то силы, имеешь желание работать. Это же хорошо, это же счастье. Iată, vedeți, avem femei care aleg într-adevăr profesii destul de interesante și nu ai dacă, uite, o femeie ar putea să decidă să lucreze într-un astfel de domeniu. Ce părere aveți despre doamna din reportaj, doamna Соломицкая? Ну, могу сказать, что это очень смелая женщина. Наверное, не каждая решится пойти работать крановщицей, как бы. Но если это у нее получается, и она чувствует, что это ее, значит, она находится на том месте, где она должна быть. Este la fel din orașul Tiraspol. Câte femei atât de puternice aveți care într-adevăr fac iată în așa pas? Ну, честно сказать, я не встречала именно вот таких женщин, но, наверное, сейчас не стоит удивляться, потому что сейчас мир изменился, как бы о гендерном равенстве очень много говорят, это уже приходит в норму в нашей жизни, как бы мы все уже начинаем понимать, что женщина имеет такие же права, как и мужчины, поэтому удивляться, наверное, не стоит сейчас в том, что данная женщина работает крановщицей. Da, și cum am spus, la fel, femeia este așa de bun specialist ca și un bărbat. Это сложившиеся такие устои еще из прошлого от наших предков, стереотипы какие-то, что есть мужские профессии, а есть женские. Нет, профессии, они профессии, а каждый уже должен выбирать сам, куда ему идти. Быть крановщиком или крановщицей или президентом. Вот как мы видим сейчас на примере, да, мы привыкли видеть, что президент — это mужчина. Нет, президентом может быть и женщина. Există momentul că, cum ziceam și mai sus, din copilărie, adică noi învățăm fetițele că, uite, tu ești prințesă, în poveștile pe care le citim fetițelor, le spunem că, uite, tu ești prințesă și o să vină prinț și salvează prințesa, da? Da. Adică bărbații au această funcție de putere mai mult și este o educație din familie, într-adevăr. Cum credeți, iată, femeile noastre au cumva, poate nu credeți că este problema că femeile, într-adevăr, nu au educat, nu le este educat, cumva infiltrat această funcție de a avea o putere, de a avea o funcție de putere în societate, doamnă? Da. Возможно, что, как я говорила, что оттуда до 2000-х годов, возможно, воспитывали так, что действительно ты женщина, ты слабее, твое место не в этой профессии, как бы, а в более женской, повар, учитель и так далее. А мужчин, наоборот, воспитывали, что учитель — это не твое место где-то там в другом месте. Ну, у каждого свое призвание, каждый должен выбирать то, что ему нравится. Doamnă Mardare, dumneavoastră, cred că oricum vin în colectivele dumneavoastră tinere, specialiste, cum le educați voi această responsabilitate? Prezentăm totul ce trebuie să faci, arătăm, prezentăm, ajutăm când să ieșim împreună undeva la chemare, ajutăm împreună serviciu nocturne, tot facem noi în 24 de ore. În ce constă aceste chemări? Dacă ne puteți da vreun exemplu? Nu, dacă este chemare 1-2, trebuie imediat să ajungi la locul, la cercetarea la fața locului să faci, să ajuți la oameni care au avut nevoie de poliție. Dar situații când, de exemplu, o femeie din forțele de ordine, da, ați fost la chemare și, într-adevăr, în momentul ce ați salvat o viață sau ați ajutat, poate aveți astfel de exemple? Eu consider că asta se întâmplă fiecare minută și fiecare zi.
Există încă problema în societatea noastră, cred că nu e doar că femeile nu sunt atât acceptate. Ele, în primul rând, ar trebui, părerea mea, poziția mea, că ar trebui ele să se accepte, în primul rând, și să accepte că doresc să fac și altceva decât să fie acasă o femeie, o soție, o mamă responsabilă, o mamă bună sau o soție bună. Cum credeți, a fi bărbat este mai ușor în societatea noastră, doamna Соломицкий? Ну, наверное, действующие стереотипы, как бы предубеждения требуют от наших мужчин быть настоящими мужчинами. Ну, наверное, это не тяжелее, чем быть женщиной, я так думаю. Doamna Mardari? Eu consider că bărbatul tot are rolul important în familie și el tot este tată și la fel ca și mamă și el tot are aceeași drepturi ca și mamă, ca și tată. Și responsabilități în primul rând. Da. Cât va mai dura până când societatea noastră într-adevăr va accepta această egalitate de gen? Că oricum, dacă vedem statistica, deci ne arată că există această dezbinare, da, de procente, că uite, 20% doar dintre femei aleg să facă profesii din domeniul public și politic, de exemplu. Cum credeți? Când vom ajunge la această egalitate? Я думаю, уже наши дети, ну вот даже мы, наши дети, это уже новое поколение, которое понимает, что равенство — это действительно равенство для всех, как для женщин, так и для мужчин, так и равенство меньшинств каких-то. Мы все равны, поэтому наше поколение сейчас воспитывается на принципе равенства. И думаю, что да, в скором будущем это будет вообще нормально. Оно и сейчас равенство — это что-то нормальное. Мы, наше поколение, видим, что это действительно так должно быть. А наши дети, они даже не будут задумываться об этом, должно ли это так быть или нет, мужская это профессия, женская, или обязанности, которые исполняет мужчина дома, ну, допустим, на кухне, что он исполняет женские обязанности. Нет, это будет восприниматься как что-то само собой нормальное. Eu pot să spun că la noi în poliție fiecare an se ridică procentul cu 2%. Mai ziceam și mai sus, adică cum se întâmplă în activitatea pe care o faceți, vin, cum am zis, fete specialiste tinere și oricum între femei, bărbați, dacă vorbim de această egalitate de gen în colectivul, în forțele de ordine, în general să luăm, da? Adică există doar această supunere, să zicem așa, da? Reieșind din gradul pe care îl aveți, da? Adică există o ordine, subordine, da? Există. Da, și cum se întâmplă aici, când există divergențe de idei? Da, totuși sunt diferite instrucțiuni de egalitate de gen, sunt diferite instrucțiuni cum trebuie să adresăm să avem comportamentul față de șef, față de subalterni. Numai decât trebuie să spunem, ordonați, domn șef, permiteți să intrăm, bună ziua, și asta ca la armată. Mai persistă, iată, șefia aceasta, adică, sau este o structură, un sistem în care toate sunt puse la locul lor și femeile cumva se supun până la urmă, dar și bărbații sau cum e? Femeile tot. Cine e mai mult în calitate de conducător? În comisariatul din care faceți parte, de exemplu? Am înțeles. La conducători, la momentul dat mai mult sunt bărbați, dar totuși femeile nu mai au funcțiile de execuție, dar au și funcțiile de decizionale. Și avem, cum am spus, șeful de secție coordonare operațională la noi la Inspectoratul de Poliție Boiocani, tot așa sunt șefii de direcție la Inspectoratul General de Poliție, tot femei. Iată, în regiunea transnistreană, cum stau lucrurile la acest capitol? Ați spus că sunteți un colectiv mai mult de femei care apără drept. Aici, la fel, reiese că este o inegalitate. Unde sunt bărbații? Где мужчины, я не знаю, к сожалению. Ну, наверное, так должно быть. Женщины, как сказала, больше хотят справедливости, чтобы в этом мире было без насилия. Возможно, поэтому у нас в организации больше женщин. Но dar ne puteți aduce un exemplu, o situație care vi s-a memorizat, poate, în activitatea care ați făcut-o și ați ajutat într-adevăr pe cineva și, uite, vă mândriți cu ceea ce faceți? Ну, мы каждый день кому-то помогаем.
Поэтому каждый день нам есть чем гордиться, даже если у нас какие-то незначительные мелочи или то, что мы сделали, может не так значительно, но в нынешних условиях это действительно что-то значимое. Сейчас, конечно, конкретный пример привести не могу, не вспоминается. Dar cât e de greu, mai ales cu oamenii care, ați spus că și oameni care se află după gratii, da? Aveți cât e de greu cu această categorie? Aveți și femei și bărbați pe care ajutați? Da. Dar cu ce teme se adresează? Cu ce situații, de exemplu? Ну, если это лица, которые лишены свободы, часто это, конечно, жалобы на жестокие условия содержания. Поэтому мы как можем стараемся им помочь, помогаем советами, куда обратиться, чтобы ситуация изменилась, возможно, как-то улучшилась, но... Din câte înțeleg, există chiar și o organizație a femeilor din cadrul forțelor de ordine, da? Faceți parte dintr-o organizație. Ne puteți povesti despre aceasta? Ce faci? Cu ce vă ocupați? Cu informarea, poate, femeilor? Sau care este activitatea de bază? Activitatea de bază constă în rolul femeii în poliție. Fiecare are rolul ei și noi organizăm diferite instrucțiuni pentru studenții, pentru absolvenții Academiei de Poliție, pentru a noștri femei. Mergeți poate undeva în teritoriu, în regiuni, ca să faceți careva campanii de informare sau în ce constă? Diferite deci, când vorbim de rolul femeii, ce aveți în vedere rolul femeii? Femeii în poliție. În situații când, într-adevăr, sunt circumstanțe când femeile poate din fizic nu pot face față anumitor situații. Aveți și așa momente când trebuie să apelați la forța fizică a bărbaților, fiindcă sunt situații poate că femeile nu pot să facă față. Există așa situații și ne aduceți poate... Există așa situații, de exemplu, la reținerea infractorilor. Atunci trebuie să fim nu numai o persoană, nu numai o femeie, dar totuși să fie o echipă, pentru că noi din întâi planificăm măsuri investigativ-operative și pe urmă organizăm pentru prevenirea sau descoperirea infracțiunilor. Și atunci trebuie să fie o comandă. Și nu numai femei, dar o comandă mixtă, împreună cu putere, cu bărbați. Să deschideți puțin parantezele și să ne ziceți cu ce se începe o zi a unei femei în forțele de ordine, în domeniul poliției, nu contează, adică cum începe ziua, cum se finalizează ziua și cât durează o zi de muncă a unei femei în poliție. Ajungem la serviciu la orele 8, de exemplu, și de întâi facem o ședință mică împreună cu șeful de secție, planificăm lucru care trebuie de făcut astăzi sau mâine și așa pe săptămână. Atunci, până la orele 5, executăm ordinele care au fost indicate și deja până la orele 5 lucrăm și după orele 5 putem să ne ducem deja și acasă. Deci este oricum ora prestabilită, dar se întâmplă și situații excepționale? Da, sunt servicii în timp de noapte, sunt servicii sâmbătă și duminică. Trebuie să ieșim să ajutăm la prevenirea infracțiunilor și și în afara orarului de muncă, da, să înțeleg, da. În cazul când poate aveți, sunt situații când poate necesitați să fie acest ajutor din partea bărbaților și reșind faptul că sunteți un grup mai mult de femei, cum vă descurcați în astfel de situații sau nu aveți astfel de situații? Ну, когда есть такие более сложные ситуации, мы, конечно, все-таки в своем маленьком женском коллективе все это обсуждаем и решаем, как будем дальше действовать. Ну, если такая есть необходимость, мы, конечно, прибегаем к мужским советам, но, возможно, это будут какие-то советы, ну, вот, наших знакомых или наших коллег, возможно, с других организаций, с которыми мы тоже можем посоветоваться и получить от них действительно Dacă vorbim despre astfel de organizații, colaborați cu ce organizații colaborați și cât de des apelați și la alte organizații? Presupun că nu sunteți o singură organizație care se ocupă cu astfel de situații. Действительно, у нас очень много организаций гражданского общества. Хочу заметить, что большинство организаций, я не знаю почему так сложилось, но те, которые я знаю, допустим, там, конечно, тоже преобладают женщины. Почему так? Не могу сказать.
Ну, допустим, даже в сфере домашнего насилия у нас, я тоже знаю, работает несколько организаций, и все сотрудники в основном это женщины. Это женщины, которые хотят изменить наш мир к лучшему, которые стремятся к искоренению насилия во всех сферах общественной жизни. Ați observat că se schimbă ceva în regiunea de unde veniți, reieșind din activitatea pe care o faceți? Se schimbă totuși ceva? Se aude glasul femeii până la urmă? Да, изменения есть. Может, они не прям такие масштабные. Если так взглянуть, сразу, может, и не заметишь, но каждая организация, я думаю, видит изменения в своей сфере. Допустим, в нашей организации мы, несмотря на наш женский коллектив, мы добились того, что в наше законодательство было внесено определение пыток. До этого его не было. Мы нашими усилиями, объединившись с другими организациями, мы обращались в наши законодательные органы с обращением, чтобы действительно чтобы изменили наш уголовный кодекс и приняли к нему поправки. И благодаря нашей женской силе сейчас в нашем уголовном кодексе, конечно, есть понятие пыток. Может, оно не так все, как мы хотели, как мы просили, но все-таки изменения есть. Да. И это, я считаю, что очень позитивное изменение, и учитывая, что усилия были именно приложены женщинами. Femeile înainte cumva se temeau să se expună cumva deschis în societate. Astăzi, cum stau lucrurile? Ну, сейчас, как я говорю, что так как у нас в гражданском обществе преобладают в основном женщины, то, конечно, во всех сферах чувствуется их голос, чувствуется, что они что-то делают, что-то действительно изменяется. Даже в сфере, допустим, домашнего насилия там тоже произошли изменения, и тоже благодаря 3 организациям с Приднестровья, в которых в основном работают женщины. Да, изменения есть, и даже общество как бы уже начинает понимать, что они могут обратиться за помощью в эти организации, и там им действительно помогут. Doamna Mardari, câte femei totuși ajung în forțele de ordine la grade înalte? De care sunt gradele cele mai înalte, apropo, în sfera dumneavoastră? Și câte femei ajung, iată, la... Orice femeie, dacă are stajul de muncă, trebuie să ai un anumit stagiu de muncă, da? Și evaluări trebuie să susține foarte bine sau bine, atunci e poate să primească orice grad care... Și câte femei ajung să ocupe funcții înalte? Eu pot să spun că ne 21%, fiecare femeie ajunge la ceea ce e vrea, ce e dorește. Chiar și până la capitan, până la major, până la comisar șef, comisar principal, ajung. Ca să alegi o astfel de profesie, cum credeți, este necesar doar, uite, dorința că eu vreau să devin, nu știu, jurist, să mă ocup cu ceea ce faceți dumneavoastră, dorința de a fi polițist, sau, nu știu, trebuie să fie acel curaj, acea forță interioară, cum credeți? Trebuie să fie și putere și optimismul. Да, без внутренней силы как бы ничего нереально сделать. Только если есть очень сильное желание, то человек действительно добьется того, чего он хочет. Вне зависимости женщины, мужчины, должно быть желание, и это должно человеку нравиться, то, что он делает. Țara noastră oricum se îndreaptă spre standardele europene, da? Dacă vorbim, iată, de domeniul în care activați, nu contează forțele de ordine, dar domeniul juridic. Cum în regiunea transnistreană stau lucrurile? Spre ce se îndreaptă puterea în această regiune? Și nu numai, adică dacă vorbim despre organizațiile non-guvernamentale, да? Да, все равно, да. У нас так же, как и у вас, права человека тоже
соблюдаются, можно сказать. Для нас, конечно, это понятие новое. Международные стандарты как бы все-таки для нас новые, но все равно со временем у нас они тоже начинают действовать. Мы стараемся организации гражданского общества показывать нашим властям, что есть стандарты, есть права человека, и они должны соблюдаться в любых сферах. Также в последнее время по поводу дискриминации в отношении женщин, наверное, это как бы искореняется уже. Женщин можно увидеть в различных органах власти в Приднестровье. Я не слышала таких историй, чтобы в какие-то структуры, допустим, определенные женщин не набирали. Даже, допустим, в последнее время известно, что в местную милицию также набирают женщин и даже наоборот призывают, чтобы они приходили и устраивались на работу в правоохранительные органы. Да, чувствуется, да, что уже как бы нету этого разграничения профессий, что женская, мужская, нет, уже как-то более мир меняется. Aș vrea să vă întreb pe final de emisiune cu ce sfat ați venit către femeile care își doresc o astfel de profesie și vor să facă un pas în poliție sau în domeniul pe care îl aveți dumneavoastră? Cu susținerea prietenilor, cu susținerea familiei, eu cred că orice femeie poate să facă totul ce e vrea și cu dorință și cu puterea ei. Ну, я думаю, чтобы каждая женщина, если она хочет чего-то добиться, хочет попасть в какую-то, не попасть, а войти в какую-то профессию, ей не нужно бояться, ей нужно идти вперед и добиваться своей цели, несмотря на то, что подумают окружающие, что так нельзя, или профессия это мужская, а ты женщина. Нет, вперед и только вперед. Vă mulțumesc tare mult pentru participare în cadrul emisiunii noastre. Vă mai așteptăm neapărat la noi. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu Canal Regional. Toate bune să aveți!